جرونهیا کردستان جروجوی کردستان دماغش ببینرین هجام ایرو 15 سباتی 2026 روزان جروجا یکشمیم امیجواره بلتنا دانی ساعت 7 پیش کش بکین پشتی بنا بری. بری بینرین هجا ایرو سالوگرا کمپلا نافنتوی یا 15 سباتی یا لسر پیشنگ و ریبری گلی کرد عبدالله öcalanım. Beriya 27 salan bu be komploya ku de nehe cotmeyi daha da dest bekirinde de encama uydem. Riberi geli Kurt Abdullah Öcalan radesti devleta Türkiye dagirker hata kirin jüve roje hatta naham lediji ve komploya kul ser peşengi geli Kurt liser revnahsadon otunhan o yadinji komploya düemin a mina pazday sıbat yakum be erişin qırkirini ser rojavay Kurdistan'ı rehnem de ve çarçuveyde gelek nüçeyin ku bu binerin hejara پارو بکن هنم پیشکش بکن هنم و امیج کمپلویا یکمین و هرسا لدیشی کمپلویا یکمین یا 15 سباتیم دست بکن که اوجی لسر استام هریما روجاوی کردستانی لسرانسر روجاوی کردستانی گل بگرسی داکتن قادان و کمپلویا 15 سباتی بتوندی شرمزار کرن و گوتن اف کمپلویا نافنتوی لدیشی فلسفه آزادی عدالت و دموکراسی و اراده گل بیک هاتیه سال سروک مقدیان سروک آپو نشکرد اتنیر کریه جهمنا توار کریه و سروک آپو کسی کی لدنیای کریه که دنیا عالم ما بحث کم کردانو می کردها بنشی برا باز زانبه چاره سری که برا سروک مر ببینه سروک جیان نبا باجی سروک آپو دایا براستی دنیا عالم گیزانه یعنی لتدر افتشتان نابه ما فی مروفا انسانت از آنم یعنی در وای 25 سالان نامش کز زندان دا ببینه ام گشی زانن چما افتشتاد قومه جبرکو مترسینا دنیای عالم گش فکر و فلسفه ری بر اپو هاي بجي روش آما ایریچی دجمنا پادا بجي روش آما بجي اف كومبلو 27 سال قديان لسروكابو الامرانيه اف كومبلو پوچ کر به باندور کر بسالان برخدانیه که دیروکی لامران اویری شوه داویه لستر باکون و رجلات سوریه او ایریشی بلا ملاته ما باش بزانه به عین وقت یا 15 شباته بود چما 15 شباته ریبر آپو گردن نات خوازن فلسفه ری بر آپو تصفیه بکن و تجربه قمپروه امسر سروق قبول ناکن عمل پیوی بن حتی نقطه خونه موزار روکه مده امزار روکه خواجی دادم پیش
بلنتنی لهریما جزری لکوبانی جیم کوبانیا کو دناوا دور پیچه ده دناوا شرط مرجین زحمت ده جیم کمپلویا ناونتوی یا پازده شباتی به تندی هات شرمزار کردن او هر وها کوبانیان دانزانین کو دور پیچه هی دوامیا کمپلویا پازده سباتیه. نه بناوی کس نکاره روزانه تاریب که ام هوای شهید ریا آزادی ببیرتینن دجنا خواه لهنبری وان بچمینن هروها بیستو هفتمین سالوگرا قومپلا ناونتوی یاگو دی شخص ریبرا بوده لسر گله کرد گله آزادی خواز هات پیکانی ام شرمزار بکن ولی هر تکلداری ویجاری امرالی آگهی که مبواره پارو بکنیم که بشه شانده امرالی یا دم پارتیه و سبج بو هفدیتنا به ریبر عبدالله اوجلان را بچه گرفا امرالیه. شاندیا امرالیا دم پارتیا وکوی او دموکراسی یا گلان دم پارتیه و سبج بو هفدیتنا به ریبر عبدالله اوجلان را بچه گرفا امرالیه. هات زانین کو پروین بولدان، میتات سانجار او özgür فایق ارول و دشانده ده بگیرن. شانده هری داویه ده هفده چله ده چوبو گرفا امرالیه او به ریبر آپور هفدیتن کرده بوم. جوی دیرو که حتی نها لگرفا امرالیه تو هفدیتن نهاتنه کرن. بله ما گفتی رو پازه سباته و دوی چارچوبی ده لگلک آلیان چالکینج بو شرمزار کردن روژه پیک هاتنه و جارمی به باشوری کردستان دوام بکن که اوجیم لوارگاه پنابران آشیت رستم جودیا مغموره کمپلویا نافنتوی یا پازده سباته به مشک گرسی هات شرمزار کردن لشنگالجه به داخونیه که چاپمنی کمپلو هات شرمزار کردن. همو پامرا دنگه که بله بجاد بخوین امدار رای سروش بکسایتا شهید انکو گوتین هون او کسک نکاره روژا مطاری بکنده ام همو شهیدین شورش آزادی ها کرد و کردستانی برریز و بمنت ببیرتینن تام 27 سال بر اینها جوالات بگره سرانسری والات پیت آگر به بدن و به دهان جن و جوانی گلی کرد و لکولان اروپای لسرانسری والات آگری که بدن آوان دشوتان توانا قیر دکرن دگوتم بی سروک جیان نابه هون نکارن روشا مطاری بکن لولات ما تنه یک روش هیا و هونه نکاربن و روشا تاری بکن جان خو فدا کرد ام 27 سال وگره 15 سباته یا قومپلو ناونتوی الدیجی ریبر اپو گلی کورد شرمزار دکن با قومپلو قرکرنا گل و باورین روشلاتا ناوین هاتا هدف گرتن گلی ما شکلیا دست بکی حتی قومپلوی و آرمانجی پشت قومپلوی فهم کر و حد و کت تفگری همو شهیدن آزادیه یند تکوشین الدیجی قومپلوی ده جان خو فدا کرنا ام برزداری بیرتینن ریبر اپو گلی ما بسگنو تکوشینا خویا بیناف بر قومپلوی کرنا سدما مزن کرنا تکوشینا که بیناف بر آزادی و دموکراسیه
تکوشینا ریبراپو گل و گریلاین آزادیه هبونا گل کرد و گلین آزادی خواست به همو جهان دا قبول کرن قومبلوگر بگرتنا ریبراپو را دخواستن تکوشینا آزادیه گل کرد و همو گلین آزادی خواست تو نبکن لی به مزنکرنا تکوشینه اف پلان تک چو گل ما خوزیدتر رخستن کر و تکوشینا خوا گردونی کر 27 سال ریبرتی اما دبن تجرید دکت دشوار ده بینرین هجف چالکین کو حتی هم بواره پار وکیلی چالکین کل دو بشین کردستانی بون لی وی جاری نتنی لی چارچوبه کردستانی ده لی دروی ولاد جلی سرانسری ولاتین جهانی جیم همان چالکی هبون کردستانی و دوستین خوام لی گلک ولاتین جهانی پازه شباتی کمپلیا نافنتوی یا لدجیری بر اپو به چالکی و مشین گرسهی شرمزار کرن. Başa seroken biji serokapo biji serokapo biji serokapo biji serokapo بردای دیامتنا من حتی دنیایه بله اف چالکین کو حتی هم به وبینرین هجاره پار وکر چالکین ده کمپلویا یکمین پازده ثبات ده بون هاجیم ام درباسی کمپلویا دومین و به طایبتی ایریشین لسر روجاوی کردستانی ببند دوی چارچوبه ده ایروژیم شانده روج آوا آنگو فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی و حوال الهام احمد هفدیتن به وزیرین دروه یا آلمانیا و عراق را پیکانین اف دیمنین هفدیتنا فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی و هفسروکا دایره تکنین دروه یا ریوبریا خواسر الهام احمد آلگل وزیر دروه یا آلمانیا جانسن ویدافولا فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی جبو بجداری کنگره منیه سپاسیا آلمانیا کر و پسن رولاوی یا شریل دیجی داعشی دادا عبدی پشتراس کر کو گرینگه پشگیریا ناو دولتی یا جبو پیمانا 29 چلیه دوام بکه وزیر دروه یا آلمانیا جی پسن رولا قصد یا شریل دیجی داعشی دا او پشتراس کر کوی آلمانیا ده پشگیریا پیمانا 29 چلیه بکه لتنشتاوی مظلوم عبدی لگل وزیر دروی عراق فؤاد حسین جیویا لگور وزارت عراق ده هفدیتنی ده بحثا گشتن اولهیین لسوریه هاتیه کرن هر وقت فؤاد حسین پشتگیری دایه پیمانا قصد او شامی او بحثا دوسیا گرتین داعش هاتیه کرن او هاتیه خواستن کو گرک آرامی لحرمی سرور بم بل هر دو جيل منيه مظلوم عبدي والهام احمد بهجماره كسناتورين امريكا يكون سريده لانسي جرام راجفيان فرمانداري قصده مظلوم عبدي ديار كيركو و درفت بدسخستيا كو هفدتنا لجل انضم كونغريا امريكا ب سركردايا لانسي جرام رابيكا
بگوتنا ابدی اف اندامی هیجا جی کسین سرکی یم پاراستنا مافی گل و هیزن وان کریه او به بردوامی پابندی بمره دکرن او لداخوازن ما گهدار دکرن. ابدی گوت به ریا پیشکش کرنا انسیاتیف او پروژه قانونی دناف ده قانون پاراستنا کردان وان رولا که سرکه ده پاراستنا دوزا وان ده کریه. هر وکی بحثا هفدیتنا به سناتور سن بلانسر رجی کریه او دیار کریه که ویلی گل گراهام قانون پاراستنا کردان پیشکش کرد. ابدی گوت پشتگیریا و جمره او گلی مره جه ریزداریه که مزنه. بلد مدیا هابری دجیم هف پیوینه که طایبت لگل فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی پیک خاد هف پیوینه دم گلک پرسین سرکین تکیلداری کنفرانس اولهی آمونه او روشا روجاوی کردستان هاتا کرن فرمانداری قصد گوت ده همو هفدیتنین پیک خاطی ده روشا سوری او طایبت روجاوا هاتیا نقاش کرن هر وها بجداربونا وان یا ده جوین ده جوکه گاوه که گرینگ پیناسه کر عبدی آنیزمان کو او نکارن لسر باوری سیاستی بکن او گوت گارانتورین هری سرکه یه پیمان جی تیکوشینا گلی کرده. مرحله کمیه جبونا روجاوا مکارن بیجن یعنی جاره یکم ده اصلا ریوبری روجاوا ده تیبت ریوبری خواه لشکری یعنی بسا قبل کرنا بیتی چی کرن دیسا همه متكرم بيجن يعني حمي كسي كوب دوسيا سوريا على قدر يعني تكيل خوي فرمين دانا تشيكرن أبغى تشتكي كمية مرحلة كمية أم باورن وبندر قال السر يعني بيش روجاوا بيجتي هبه بس كارم بيجي يعني جاري يكمل بس اتفاقات تشيكري كس ديش درنا كبي يعني دواجبنا كم ب يعني وزير الدربة أمريكا تشيكري وأنا هبش تيبى سلام جاري أم ساكنين ويقول ما آني زمان ويجي قلت أبا يعني سياسة الدولة ما رسمية أولوياتها سروق ترامب كأبي اتفاقي بيكوري ويرو قابكو هيرو ما يعني جاري كدين المساجك يعني بريا سفيري جنبيجن نونري سروق ترامب شبو سوري إجمالا شريك رسميات وطن نبرك ويجي نجبو يعني ترامب هاتي بابو حسن دني هاتي نقل كرن وأوجي دبوخي يكرم كوي يعني بشوبينه أو يستكز كي كسر أساسي كوبا اتفاقا ده براتيك ده بيكوري وبشكيره خل بيا ده يخوي تجارا سر أساسي باوري أم هناك كارناك مديت يعني اتفاقا كده هي اتفاقا ده هي أزار ما يعني شيكر أنجا ما يشار دركت يعني أو يعني نهاج ممكن يشتكي صوري كرن يعني أم تجارا نابجن قد يوم أقدر بس تكريه وبشكريه تماما يعني أونين خطري هي لبلة أبجرك نبي السبب كوش بكم تكارنا كنت أنا بيجمع خشرة حاضر بكر لا أما باتفاقية بمشينا حطاني دريكم كان بدون مشاندن لا تكون بيجم أنا يعني درفتن كو سركفتني باتفاقية بيجي بينن حد ما كده بيتر يجي ده بيتر ده قرتن garantiya pêkanînê êva rêkeftinê ku em behsê dikin ew e ku rêxistina gelê me ye helbesta gelê me yekîtiya gelê me ye ku eger ev yekîtiya ku heta nehatî çêkirin diva maha dawê da li derdorê ku ev şerê ku rojava hatî kirin xeterê ku ser rojava çêbû lamer wê helbestê gelê me bi derketî ev yekîtiya yani tiştekî zehf bêne birûmet bû dawamkirina vê yekîtî em vê ku eger bigin astekî daha birintir البته نه باید گارانتوری هری مزنش بکنم کنم بین روجاوا دا بگن آرمانجا. گفتم پرسیدی داوی ما پرسید پیچون ماستر بحثی. ببینید هجا هف پیوینات طایبت یا کد مدیا خبرداج عالیه حوالی می روزنامه‌وان ماهر ازمز و هاتبو آماده کردن شخم نهاجی ماهر باوی که زندی لپیشی آمایا امیتکلداری هم کنفرانس اول کاریا لمنه و هم جی پیشتنین و طایبت انتکلداری کنفرانسی آگاهیان جی ور بگیرن حوال ماهر شفاتا خوش بم باش جمعی بله اول ماهر هماس جوی که دست بکم کنفرانس اول کاریا منها کو د 13 سبات ده دست بکری ایرو بداوی بو نوسا تفگر دیپلماسیا سی روزان ایرو باوی که گشتی قدیانه بله ایرو گور ساعت منی هی گور ساعت آلمانیا ساعت 1 دا
konferans xelas bû. Rastî konferansekî gelekek hêja bû taybetmendiya îsalcî wek me roja ewî ji me halî bû ziman tevlîbûna Qesedê, tevlîbûna nûnerên Rojava rastî rengekî nû da vî civînê belkî heya meha gelê Kurd van civîna da tenê behsa êrişê, behsa kuştinê, behsa şer de hatin kirin lebirê cara yekemîn gelê Kurd bû nûnerê xwe tevlî van civîna bûn û ez karim bêjim heyeta Rojavayê mohra xwe civîna îsalê lê xist. بله اول ماهر نها دمکم لی تماشا دکین کنفرانس من هی وکی وجهانی زمان جاره یکم کو شانده لسر ناوی روجاوی کردستان تایبت وکی نونرین روجاوی کردستان دور جوین ادا دوی کنفرانس ادا آماده بون تشتا کو اسلورد خوازم شتا پرز بکیم اواج بو کردان تایبت روجاوی کردستان جوی کنفرانس من هم چه درکت چه پیام ها دای یا بری هر تشتی یعنی دستپکی جد تبلیغونه heyeta Rojava destek dikim. Rastî tevlîbûna heyeta Rojava meşrutiyeta wî li qada cîhanê da carek din mîsoger kir. Hem alî leşkerî da Birêz Mazlûm Abdî hem alî siyasetê da Birêz İlham Ahmed tevlîbûna wan hemû saziyên Rojavayê li qada cîhanê da qada siyaseta navneteviyê da mîsoger kir û li wê derê cî wê ez karim bêjim hîn sağlamtir bû. Ew yek adbiyemîn jî tabi li vê derê gelek hevdîtin tên çekin. Tuzanin yani civîna Münihê, civîna evdeliya Münihê ji tarafê NATO ve organize kirin û devletên NATO ku niha em karin bêjin zêde û kêm siyaseta dinyayê rêve dibin ew tevlîvan civîna dibin. Berya hewayê rastî şansekî mezin ji bo pêşeroja Rojava jî li vê derê vî civîna da van hevdîtina da derket holê. بله نها پلانسازیا شاندیا روجاوا دیار بویش برکو یک جکسی کو هری داوی فرمانداری گشتی دیتی تو بوم هف پیوین برا چیکریم نها تکلداری خباتن وانین دانوستاندرانین دیپلماسی هینا لپیشیا وان هفدیتن هنه یان گوان بشین هفدیتنین وان لور قدیانا ادی کتن السریا روجاوای کردستانی gelek hevdîtin bu heyana çêkirin wê jî nîz da şopand temaşeber ma jî vana nîz da şopandin yani hem radarên Amerika, Fransayê dîsa parlamenterên taybet dîsa heyeta yekîtiya netewî dîsa heyeta Başûrê Kurdistanê gelek hevdîtinê jî ku hîn çapemenî da cî negirtin ki li vê de hatin çêkirin bi rastî ez karim bêjim ev sê rojên dawî li Münihê ji bo ev şandeya Rojava gelek xebatên giring hatin çekirin. Tabii îro civîn me gor saeta Münihê gor saeta Almanya saetekî da xelas bûn labelê agayek me girtiye şandê hîn li van dere ya wisa gotin şandê hîn jî hevdîtiyê xwe berdewam dikin yani hîn çend roj ji din jî li vê derê bibînin kînga ve gerin em baş tabii em nizanin labelê hinek van civîna da hinek hevdîtin henin li pêşiya çapemeniyê yani pêşiya rêya giştî da tê kirin ew jî bu armanca wan henin mesela bi Amerîka ra bi Suudi Arabistan ra bi Fransayê ra ew ji bo çapemenî ew nûçe hatin belavkirin armanca wan jî hebûn yani Amerîkana bêje ev şande tarafê wan dewleta da meşrutiyeta wan hat îlan kirin ew tiştekî girîng e lebelê hinek hevdîtinên em karin bêjin newsa vekirî jî hebûn ew jî armanca xwe ji bo plansaziya pêşerojê bû taybetî plansaziya Rojavayê bû çi ye plansaziya Rojavadan ek peymanekî bi hikûmeta demkiya Şamê ve bîsûnehê meha Çîlê de hatibû çêkirin rastî şandeya Rojava daxwaza wana yekemîn xalên ev peymanê werek cih werin ji bo wana alîkarî ji bo wana çavderiyên dewletên dinyayê xwestin a duyemîn jî mîsoger çünkü xeterî Birêz Mazlûm Abdî ew reportaja xwe da jî hadin bîsûman xeterî hîn berdewam e çünkü xal bi xal gerek tekoşîn were çêkirin ku ew xalên ku ew peymana ku hatî imza kirin pêk werin beriya we jî garantorî pêwîst e Rûzana ji bo vî peymanê hem Amerîka nav da bû hem Fransa nav da bû navbera Şam û Rojava'da beriya we heyeta Rojava gelek vekirî daxwaz kir ji Amerîka jî û ji Fransa jî werin garantoriye vî tiştê bigrin ser xwe agahiyekî gihîştin destê me rastî taybetî Fransa û hem Amerîka jî tarafê Trump ve
ev garanti brengeki biz devki hatiye dayın. Pratik edeceğim bilirim. Peşe Rojava'da ev halen ku peyama bisun nehe çileda hatine imza kirin. Evet çava pratik eda derkemiz peşiyamen. Jibo diplomasiye ki gerek gerinkli bede hat çekirin. Eskanım bejim li Suriye'de yekvelati brengeki hatiye kabul kirin. Label ve dere mafya gele kurci brengeki hat tarafı dünyada hatta kabul kirin. Ne tane mafya gele kurci, ne tane mafya siyasi, ne tane mafya çandi. Mafya koparastine jî hatiye kabul kirin. Yani temli buna mazlum abdiz yan nişandı de ku hem buna kasede hem buna asayişa Rojava ji tarafı dünyada hatiye kabul kirin. Ev jî pirsgirêkeke ki her yeri giring bu tabi nabera Şam û Rojavayê da çünkü Şam taybetî ne dixwestin pêşî ne dixwestin ku ew hêzin leşkerî li wê derê bimînin. Nebelî ew hêzin leşkerî tarafê Şamê ve jî hatiye kabul kirin û tarafê dünyayê da jî vî civê da hat diyar kirin ku tarafê dünyayê da jî ew meşrutiyeta Kasedê meşrutiyeta hem bejin asayişa Rojava hatiye kabul kirin. Ev jî gavekî ji bo pêşe Rojava burasî gerek girîge. Eskanım ya bejim. بله هوار مهر نها 2% دن جین سرکی کوز خوازم جتا بکم هيا یک جوان هم وکه پیش دیتناتا و هم جوکه آگاهیان لگلتا و هم جوکه مگوت هف پیبینتا طیبت یاکم لگل فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدش پیکانیم لگوری تشتاکو هری زیده شانده روجاوا طیبت مظلوم عبدی و الهام احمد خواستن د وان هفدیتنی خود بالب کشن سر وان چبو Yani hala yekemin hunzanın devletin ki nalı Münih'i tabi van cibine bu ne? Zafi van ortaya koalisyona kasedi bir koalisyona dici Daiş'i ve dedi bir kasedi behebe karu kabati van hep. La böyle dema siyasete van Suriye hat buertin buertina siyasete van da ci katliama gele Kürt lüvedere hat mücadele. Yani hükümete demke Şam'e erişife Burası erişife kovane dukasını ve dereye katliam gittik bine. Böyle bir ali da burası şikestine ki mazın Rojava. Bu siyasete Rojava'da gel raydarın Rojava'da ya gelekini karşıkırın. Usa kuya bikaku usa kuya buku ev devletten kulu ve deri damak Rojava usa tane heştin bir sekna koy yani bir hevditene koy bir mesajı koy ev duruntiya koy hani şermezar zibun eskanı bir abicim böyle havay heyeta Rojava taybeti via kost garantori kost eğer hun nabara mev Şam'da hun dupazın arami vere çekirin arami jambe yani peşe Roja Suriye'de hamur rengin Suriye karbın nav devleta Suriye'de ko ifade bikin lazım hun gerek kadi derkebe kadi çi derkebe kadi soz derkebe soz van çibu soz van بدأ بيامه سوز دابين قال الرجال أنا وتني نهينم ديار فاستبر أكبر منك أنجام جديد مثلا جرام نفسي جرام دي بيلا دي بتكلمون نفسي جرام فبدأ ديار قلت ما هو داكو حتى شنك بباجري كذا بيجي هم سركفتي بون براسي دبلوماسيا من بدرجو أنجام قلت وهيئتين yani leşkerin hatta leşkerin Şam'e neketin gündü bajarı kurda evji hem alikariya hem barxadana gelip kurçe bu yani nişan de ki brasti barxadana gelip kurt Rojava'yı taybeti barxadana sekna gelip kurt Rojava'yı encam gırt ve encam gırtına kuster siyaseta dünyayı da ji roleki ereni list askanı bir yapacağım. بله پرسمایا هری داوی جیم باور کم تجا پرسمرا کر بوده ده پیوینه ده جوال مظلوم تر بولی از خوازم آگاهین زلاج تاور بگیرم نها شاندیا روجاوا جلور بو هر وها یا حکمتا دمکیا شامی جلور بو اف شانده به هر گشت بون ور یان گوان بجین لور راستی هف دو هات بون او اف خبات چون هاتن مشاندن یعنی تکلدار ویه که فرماندار گشتی قصدی مظلومات دی اشتره چه گوت Tabii fotoğrafa yekemin belavun veci tamaşakir Ali ki da Veziri Karidervay Amerika bu Ali Denji Şam'da Rojava u Veziri Karidervay Şam'ı dövdürüyor. Bu müpirsi bu bir navi bir Şam'da Suriye hun tevdib ederi bunu yani bu bir canavi tevdib ederi bunu bir canavi davet kır. Bu hem de do Ali tevdib ederi bunu yekemin hem ser navi koy yani ser navi var koy çiye heyeta Rojava
قصد او کار دربای روجا بام تبدون و آریه دن راجی ام به هبر شامده کی سوریه جمل بدل آوان کرد بل آوان اللي هبطنا الله ساكي بدي حتير فلان کرد بیا عندما مزما بی شبکری نگوت لبدی گو ملودری هم لسر ناوی خواه هفدیتن مچکریه هم جی به حیات سوریه به هبر ما هفدیتن خواه شکرنا وجه ته به معنی براستی لودری هم به پارچه سوریه yani rengeki bu ne parçaya Suriye lüvederi hevdetine kurban kırın o rengeki de jih khoseriya xwe ya roja vada nahad meşe temsila bir khoseri tevlivan cibinu teritna bun yani ben kana duali jib gradesta بله اول ما روزنامه وان ماهر ازمس لمنيه لجل فرمانداری گشتیا قصدی شکوه پیوین چکر او تکلداری جوینی جباوی که برفرهیم آگاهی ببینارین مرا پار وکر هوال ماهر دیار جدنگ تاج هم ماشین کو پیک خاطن او هم جیم اف خباطه ایرو تو گلک هاتی تواسطیم از بشم جبوتا قواد بم او جو بجداربونا تاجیم گل سپاس هم سپاس کن خبات خوش کرد بله بینارین هجا به نچین خوین دریسه دوام بکنیم که هر تکلداری همان هفدیترین کو پیک خاطنه ایرو لمنيه فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی او هفسروکا دایره تکلین در و یاری بریا خواسر الهام احمد او سروک حریما کردستان نچیروان بارزانی جی جوینک پیکانین لگوری آگاهیان کو لگوری آگاهیان روجاوا جوینه نرخاندنا روشا داویا روجاوای کردستانی بو فرماندار قصد مظلوم عبدی در حق و جوینه ده گوت وان کارکی باش ده و جوینه ده کریه هر وکه دازانین کو ایرو روش لمنیه وکه شاندیا کردی تین حسباندن وزیر دروی آمریکای مارکو روبیو گوت او نتنی به وزیر دروی حکمت دمکیا سوریه رم اسد شیبانی را جویانه لیبلی فرماندار گشتی یک قصد مظلوم عبدی ریبر کردان رژیم آمده بو روبیو اشکره کرکو او دزانن روشا لسوریه او پیکانینا پیمانا بستونه چلیه نهیسانه چمکی او ایرو به هنکسان را ددن او دستینن دیروکا وان مترسی داره روبیو د کنفرانس کنگره که چاپمنیه ده اشکره کرکو دونالد ترامپ دو جاران به احمد الشرار آخویه داکو شر راوستینه او گرتین داعش جور درخینن روبیو گوت دبه دنوا تبلیغاویه ده به هزاران گرتین داعش درفتا روی به دست خستبانه لورا ترامپ جه شر را گوتیه شر راوستینه داکو جور درکوین او هم جه کار لسر انتگراسیونا کردان دنوا دولتا سوریه ده پیک بینن هر وکه دیارکریا کو ویه که دم دا کو کرد او دستراتا سوریه لشامه بگیجن لحفکرنه لیپیک آنیناوی نهیسانه هر وکه گوت اف انجام تاوی زحمتین ویجی باشتره کو سوریه به 18 دولت او پیر شهر کوچبری او دوام بکه مجلس سوریا دموکراتیک مسئله پشتی جوینا خویا دومین دا دیارکرین کو آواکرنا دولت که دموکراتیک آ پرنگ آ ناو دولتی رومتا تواهی خلق سوریه به جداهی دپاریزه مسئله دستنشان کرکو چارسریا سوری و بجیرکا یکانه یا بداویکرنا آلوزی آیا مسئله پشت گریدا پیمانا بستونه چلی اوگوت اف گاوه که بربو کمکرنا آلوزیه یا او ریل بر ریوچونا سیاسی و دیکه هر وقت دا خواست کرکو گرک سازین لشکری یا نافنتوی او پیشکتی لسر بینگه ها انتگراسیونی آوابه او کوچبرجی برنگه که اولل واری خواه گرن ده همان وقت ده خواست کو جن برنگه که چالاک جه خواه ده جیانا سیاسی او جه بریاردانی ده ببینن او جوان جی ورن خورد کرن دا تولی همو پیواجوین سیاسی او جواکی ببن بینرین هجان ده شورشا روجاوا ده چاپمنی او آگاهی داین ارگه که تیکوشین یاکو گل کچ او خورتن روجاوا و که بار هلگرتن سرملی خواه دناوا وان ده جیم شهید عگیت روش بو نوچگهان دا کو ببه دنگ حقیقت او شهید تیکوشین او برخوادانیا روجاوای کردستانی چک او کامرا به هفره هلگرت بری خدا انین شر کامپین کوچبران او قادین شر
همو زراوین برخوادان بلگه کرن و بو پارچه جه برخوادانیا روجاوای کردستانه. هەڤاڵ نۆ ئەس نەتەنی ڕۆژنەمەوان بووم لێ ئەس شاهدێ دیرۆکێ بووم و حتا کێلیا داویا ژیانەخوا ئەزێ وسا دەوام بکەم خوازی من عفرین ڕزگارتی بدیتا لێ ئەس دوێ باوەریە دەمەک و هەستێ سەرکەفتنێ و بەگەرێ وێ ژئالیە گەلێ مەدەبێژین ئەڤ ئاخافتنا داویا هەڤرەی مەعەگی درۆژ بوو کۆ حسرەتا دیتنا عفرینێ دلێ وی دەما و ژناوا مەبار کرد عەگیت لە عەفرینێ شەروانێکی ئازادیە بوو لە بەنداوا تشرین نۆبەدارێ وڵاتێکی بوو ئیرۆژی لە سەرانسەری کوردستانێ لە هەنگێکی دڵسۆزە ئەو عەزیز و دەلالی لەبەردلێ ماڵبات و دۆست و هەواڵێن خوا بوو وێژی بەرێ خۆدا ناوا کەروانێن نەمران دەولەتا ترکا داگیرکەر ji bo veşartina binkeftina xwe rojnamevanan bi berdewamî dike hedef. Herî dawî di dîroka pazê Sibatê de rojnamevan hegît roj an ku şervan Sîdo dema li bendava tişrînê çalakiya gel dişopand ji aliyê dewleta Tirk ve bi balafirên bê mirov hata hedefgirtin û şehîd bû. Ji bûna her kesek yare حەگیت ڕۆژ دناوە ماڵباتەکە وڵات پارێزدا کۆ gelek şehîd û têkoşer pêşkêşî gelê xwe kirin li Efrînê ji dayîk bû. Di temeneke biçûk de di sala 2012 de bi destpêkirina şoreşa Rojava re tevlîna ve xebatên şoreşê bû û demekî di nava xebatên parastinê de cihê xwe girt. Piştre tevlî xebatên çapemeniyê bû û weke endamekî ragihandina azad salên dirêj karmeşand. عەگیت ڕۆژ di dirêjahiya şerê li Efrînê Şehba û Helebê de kedeke mezinda. Di şerê rizgarkirina van herêma ji destê komên çete de li herêmê berxwedan şopand. Di sala 2018 de di êrîşa dagirkeran li ser Efrînê de zêdetirî du mehan di heniyên şerde li kêlek şervanan rewşa berxwedanê şopand û belge kir. Rewşa gelê koçber ên li kampê herêma Şehba belge kir û salên dirêj di wan herêman de kar kir. Herî dawî li bendava tişrînê dema xwe pêşandanên gel dişopand li ser karê xwe hate hedefgirtin. عەگیت ڕۆژ وەکە شەروانێکی دە هەر عەنیên şer de û de her mûziyeke şoreşa Rojava de cihê xwe girt û berxwedanî ragihand. Rêheval عەگید kevne şopiya ragihandina azad di xwe de jiyan kiribû û yek kêliyê ji şopandina heqîqetê dûr neket. Ji ber vê jî bû hedefa dagirkeran. هەڤرê عەگید bi dilnizmî û dilpakiya xwe hezkirina xwe kiribû dilê biçûk û mezinan de. Wî ji nava me bar kir lê mîraseke tijî ked têkoşîn li pey xwe hêla ku em weke rojnamevan xeta wî dewam bikin. Heye me welat yare ji bûna her kesek yare Binêrên hêja yekînên parastina gel yepekê jî di servegera yekemîn ya şehadeta rojnamevan عەگیت ڕۆژ de ew bi bîr anîn yepekê dazanên ku şehîd عەگیت weke ciwanekî Kurd her tim rastî ji welatê xwe re ragihand. Yepekê got rêheval عەگیت li Efrînê di nava malbateke welat Parêz de ji dayî bûye. Di sala 2012 de tevlî xebatên parastina welat dibe. Hevrê عەگیت di hemû şeran de ketkarekî çapemeniyê li pey rastiyan bû. عەگیت ڕۆژ herî dawî di pazê Sibata 2025 de di nava berxwedana bendava tişrînê de bi erka xwe cih digirt. YPG diyar kir ku عەگیت ڕۆژ di encama êrişekê de li bendava tişrînê gihişt asta şehadetê. Di dawiyê de YPG got wek ketkarekî kevne şopiya çapemeniya azad em soza xwe dubare dikin.
امی تیکوشینا ری حوالی خو عگید و همو شهیدین چاپمنیا آزاد حتی آزادیا گلی خو بدومینن. بله هرب بونه سالوگرا یکمین شهادتا هفری می روزنامه‌وان عگید روش ایرو بدخان هفری نوی مالبات و خلک باشار حسکی لگورستان شهید دجوارا باشار حسکی کمبون و او ببیرانین. لگورستان انداما مجلس یکیتیا راگهاندنا جن دیلان عثمان دیار کرکو هدف گرتنا روزنامه‌وانان هولدانا بدنکرنا دنگ راستی او شکاندنا ویناگلانه برپرسی ناوند راگهاندنا یپگ سیامند علی جگوت تفی شهید اگید بتوک جیبوم لی برپرسیاریه که مزن لهمبری ولات شورش و گلی خواه گرتبوم شهید اگید جدسپیک و تبلی شورش بو جبر کو خطریال سر گلدزانی دایکا شهید اگید خونا جگوت هر تم وگرا لباجاری خو عفرینی بو از باورم کو هفرین وی و اف خوناوی پیک بینه مراسم به سوزداینا دوام کردن تکوشین حتی پیک آنینا هیوی و خوینین شهید اگید و تواهی شهیدین آزادی بداوی بوم. خدان جرایا گشتیره رولک گرینگ لیستنه لو راجی لهمبری ماشینای شر و پروپاگاندای بونه پارچه که راستین اتکوشینا هشمندی یکیتیا راگهاندنا آزاد یرا یکیتیا راگهاندنا جن یرجه بشانازی و سربلندی شهیدین خو ببیرتینه و ده همان دمه ده تقزدیکه گو آلاوان ده هر لجوربه من حوالی ما شهید عقید روش کت تمنه کی پر بچوک ده بارو مسئولیت جواکا خو گل خو ولات خو شورش خو و حوالن خو را کر همو سینور این تمن این فیزیکی دانش کاندن و ایریش و قرکرنا گل سر گل مدهات حولدانی تونکرنا گل ما مین حوال عقید همو حوال نوی ده سالن دست پیکا شورش دم 2011 او بوا مسئولیتا بوی باری گران رابون و خواسته که عقید هین وگر عفرینه بی باری من به حوال عقید هنه ریاوی بشو بینن و وگر عفرینه امهم سکر بکن دیسم دبن وک مولبت وک عائله ام شانس لنا عقیدی کی وک عقیدا شمولبت درکت و حوال ویجی هین حتی نها استوی ایشوی شورش بردام دکه و حتی نهاجی شره لو رجع عقيد روج ام جبونا خواه جبونا همور رهبالين خواه دريا شوپاندنا حقیقت و راستی ده وکا پیشنگ جبونا خواه بینن و ام وکا دو ماهیکا خطا آزادیا رامانه دو ماهیکا خطا سرخستنا آزادیا دربرینه دبینن چاتین ترکیه بتاف دولت ترکیه داگر کروا همان دمل کلگی برخودانی و گل یک الوداری هر روز چراکین کو گل در دکات القضان همان دمه زور زحمتین کو گل دندری کوشبری دادکشاند او برای کامرای عقید تو تبلغ کردن او تشت بمرویا و حیانی کو ارکام یه اساسی یک سر ملما امریوی دوام بکن و خون خیال نوی هم پیگن دنجام دورپیچا لسر باشار کوبانی ده گلک نخوشین کو دروی کوبانی دچون باشارین دنین لسوریه لور پیوستین خوین تندرستی تداویان خود دیتن ایدین نکاریبون جناوا باشار کوبانی در بکوین کو یک جوانجی زاروک 12 سالیم دلدار ریزان حسوبم دلدار جبر نخوشیا خویا برس نکاریبوم تداویا خو بردوام بکه ایرو وفات کرد مالباتا دلدار حسو او دمک دریج بو لنخوشخانه الجامی یا حلب او تداوی دکرن پشتی 26 روزان جدور پیچا لاش دلدار ایدی نما تحمل دکر دوی ابو درباسی حلب ببانا دو دلدار حسو جبر نخوشی خویا برس لنخوشخانه کوبانی وفات کرد لگوری آگاهیان مالباتا وی دکترین تداوی دلدار دکر لحلبیه دکاری بو وی درمان بکه جبر دور پیچ او قطبوینا ریاد نابرا کوبانی او حلبی مالبات نکاری بو دلدار درباسی حلبی بکن. بینرین هجا ایرو به رنگ یه فرمی هزین دولتین یک بین آمریکا یه جبرگاه خویا شداد درکتن او
تê gotin hêzin hikûmeta demkî ya Sûriyeyê lê hatin bicihkirin. Çapemeniya hikûmeta demkî ragihand ku hêzên Şamê piştî vekişîna hêzên Amerîkayê li baregeha Şedadê ya gundewerên Hesekê hatin bicihkirin. Li gorî wê ev radestkirin di çarçoveya pêvajoya hevahengiyê ya di navbera her du aliyan de pêk hatiye. Ev barege ji sala 2015 ve ji aliyê Amerîkayê ve di çarçoveya şerê li dijî Daişê de dihate birêvebirin û têde gelek caran perwerdeyên leşkerî yên Qesedê û Şamê pêk hatine. Miherên hêjan û çameya dawiyê jî têkildarê rewşa li Îranê anguan bijin alozîya di navbera Îran û Amerîkayê de ye ku artêşa Amerîkayê ji bo êrişeke leşkerî li dijî Îranê bide destpêkirin li benda fermana Donald Trump ve ajansa Reutersê ragihand ku Amerîka xwe ji bo operasyoneke dem dirêj amade dike. Li gorî nûçeya ajansa Reutersê ya xwe destpêra çavkaniyên leşkerî Amerîka xwe ji şereke dem dirêj yê bi Îranê re amade dike. Li gorî nûçeyê daxuyaniyên rayaderan nîşan dide ku danûstandinên dîplomatîk yên navbera Washington û Tehranê di asteke kritik de ye. Pispor hişyariyê didin ku operasyoneke bi vê rengî ji bo leşkerên Amerîkayê dikare rîskên ciddî bixware bîne. Tê gotin eger Îran jî bersivê bide operasyonê ya gengaz wê rîska şereke herî mezin zêde jî bibe. Qesra Spî û Pentagonê li ser mijarê pirsên heyîn bê bersivheştin. Rayadarên Amerîkayê ji ajansa Reutersê re anîn ziman ku wan biryar dane du keştiyên din yên balafiryan bişînin rojlata navîn. Berdevka Koşka Spî jî got Serok Donald Trump di mijara Îranê de rêyên heyî hemûyan dinirxîne. Berêvînerên hêjam li vir digêjîn dabiya bultuna xwe saet 7 û dibêjîn heta careke din bên pêşiya we bimînin di nava xêra xweşiyê de her şad û bextewar bin.